sonko enkoma obibia sedane da munya ebreji edwa etie ensema yede ebebe somo ewo too much GHS so Ghana wahala jumede ena wani guso a wo hwe na munia ba ekwesi kapa enenen so menimu edi ehye na abusuafo ene dayi eye abranti wa bi ede eye nsembi ababetu edwa afa eye sofo panyia oda eye Anointed Palace Chapel ano agese muamunim se yen papa eye Reverend wobofo eho asem ena making na abusuafo yen hwade eye bosume kakrai emu enye eye yen papa Reverend wobofo aba like dane ho ensem ebebeto eye apono so dane ho ensem eba eye wo manyi emu obia wo encounter wonya wo papa yi ho a wode bebeto eye abonten de eye papa de enya papa ni nyina ebinum ede eba na nsentem krampo ye nya nte ye ese abaya bi de betu dwa ese chese wo no eye wo Reverend obofo ni chain aya wotade tu nikom wode susu da ye hu ebinum so bai sa be fonku ne ho nkro ne ba na ne de abrantie bi susu edia wode ababetu edwa ede ebusuafo etwa nsuru na se eyesa na etie na eyesa na ekoso edia enia na abusua ensore ehun krabi nia sesese enkofo betu omo na yesi eye ensore demo anam na abusua mama yembonra eye ensem no emu yenua bema bi ababonten ede eye ensem bi abatu edwa afa eye ya papa eye Reverend obofo ehun na abusuafo nensem no sei ena wodi atu edwa osem Obofo's church is like a slavery camp. We enen sema wodi etu jo say eye yem papa eye obofo na sore dem wonum no et said the chese eye slavery camp ye ko eye Elmina sa bia ye chese ye dis slaves egu ye na sa na eye Reverend obofo na sore ehonum no etie na ebusiafo inchiremu wodi etu jo na wodi ebake eye nensem no ebi eni o say when one enters the compound of the church, he or she has no chance of going until the church service comes to an end. You become a total slavery once you decide to enter Obofo's church. Now, what Shremo and was signed at the L to Edra SM. The walls around the building of Obofo church is even taller than the building itself. We any ayen in chimwa what they eba a year a matches watchima. The moment I will be 2 9 edesi compound no elsono can who say and one I guess I saw an upon and san wet me pin as I know the normal because I saw it be a winner 2 nights one my young boy I won't be Wunti I open up your person for MP dia wait me e dey buy ye hwe normal ye way asori de wunya wura ho no mu a egisi yapon asori ansa na waye den wetimi epienti nke no de wo ka ne sample de anka ye hu ne se eye normal ba wo se kire mu biem na wo san so etse ye chese eye total slavery the moment I will be raw because dan na nkasa no wo afeso ye twade afa eye dan no ho no eno krampo wase dan na emu na ebusuafo yenim se edan de wuntimi entwapo mama na nsen wotente na eba ne sen ena eye wo mom etimi atenten chan eye asore dan enti eno krampo eka ho bi na ma eye abrantie no gina so kase eye enslavery na se eye slavery camp ena wo eye de wudura ho no a eye etie se wo ka ne sam mom a ene bia ye betimi agedi na ebusuafo wasan so ede to aso ebiemu SM. There is a spiritual and physical bondage when you are at the presence of Obofo. So many people go there to beg people living around for transportation. We any ebiemu so de what so edi de etwa eto say apart from say asori dem ho no na compound ho no wura ho no a wutimi pie akopem say asori no ayeden awie eno ne ye di apart from eno no ebiemu krampo no walls na nkasa na etwa asori dan no hwehia no wachen asori dan no enya no nko the moment I will be wura ho no spiritual and physical bondage essence so den encounter na say entangle wo essence so de ka hu na de etwa ne nsu mu kra ye say wo bia wo kwa asori ho no be wie obefi wo no na eji se say wo mo tempotem ho no this a warm and a warm den ekokosere sika edifri warm ho no matimi enya car na so matimi afa car de akọ warm efie na se sa wo ha we nyina enkrofo kom
yesto wo moda so ate eye en sorry dem mo eho no abrante yi nsam a walking nukure bi ewo say wakwa sorry dem unya dru compound o say de obi na wo kwa hwehwe no say ne like obi ato nsa dia fra o say oh ebi abra na me papa yi na sorry o ye kama wo hunu ade na wo kwa ko wura ho no na wo hwe bi a wo ho no wo mfa eno no yentimi ma wo mfra sorry dem wo kopem say asore apon say ye asore a wo wura mu na chese asore na nkasa no chese wo wura mu a wo hu asore na gise wo wura mu because wo no krampo ewa echen asore dan no na still engrofo ko asori a wo wura ma wonya physical and spiritual entanglement a chese wo be free wonom wonya case campo na wo dia kofi dis a wo sere na wo yeden wonya case ka na ni nyina mu no still yan papa yi etwa ne sori dem honom eba enkrofo egu ho enkrofo ete honom a wo wan no de dane da chese ye bedi na bro dane da ye bebo na po a still obeye na adwen so obesa akotena bia ya ye san ebo na po no emu like our brand yi ensem a wo kan ase anadwoma na sembi ase unhunu assemnity ensan ehunu eye ne kom because senka asode na gu anasa asode ne eni wo biem ana wo ba bonten aba be kasem say na koso enu nti na ama enne de ye papa na asori eni wo biem mu dia eni nka nipa beje di say oh okay eni enu nti na ama nipa nkwa asoro but we dey yesto enkrofo ko yesto enkrofo dia dance say wo share ye papa sanka nye ye papa ya anka nya de senka na bra ba ye say de tie enye ye papa ya enkrofo ko sori da mo no ma chese ye papa itimi edahye wo mo cars ema wo musika no ho enkro ne ba enti na abrante yi nsam a wo kan could it be say ye papa yi nanim gwase e na wo pem ana say ade a ekoso e wo ho no ade a chese omu enkomba je say wo mo wo ho no e na entimi emememe kana wo kosa ne oma we mu na sada ne da wo besa afaka na wo kwa tena sori dem ho no mo so de ne na wo so say nipa no so de wo duebo because when you say we free one munya keska we free one ma kokodo a hu ni say ya chechire o kra no usunsum na still dane da obekwa ene na bibi bibi achi abusuafo abrante yi nsam a wodi etu edwan afa eye papa reverend obofo enwi eye no kure ugidi say eye de ekoso eno no ana say eye ensem bi na wo ka edegu ye papa yi ehun efin say de obi wo ho osori a no abeka sofo bi ho asema fe ye che no abasa aye bo me pa ena mbebe kan ye we ne chi ameka ena ma meka sa ense kudi bi say emetimi aye sa ana ensem we de che say me de madwemu egusu eye mekesene ne na bia wo a wuti eye eche wuti nchiremu ne say de abrante di ne nsam atudwa wo ye wonsusu wanya encounter of such issue ana say wakobi mu pen ama wa firi mu a enya for wadwenche ebra fa eye nsam no nsusu de wonim efa ehum etu eye tuma GH comment section ne kenkan enfama eye munuanom aye ahwefo wo nsusu enim de ekoso na nokore entimi empie emfiri eye nsam yi emu aha ene de dwumadie no esi subscribe to your channel no like videos mi adoma ne so ehum ehia pa se de nya upload video bia update bia be fa nsam yi hu se ye ba yetimi ede asomo no nsusu watimi ayeden eni etimi ede echi no nsusu wadwenche bia watimi ede atuja obetimi so follow ye we IG page and your Twitter page so @gh_ midin ede ekria sikapa dasene ebesane share Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any by GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. Obetun afem the great ampo. Mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am on fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.